So ukuboshwa kwakho kokuqala wawuboshelani bafo? Ngangiboshelwa ukuntshontsha ugwaye ama-200 emotweni abantu laba bakufika abanezitolo ngoba ngangima erobotini njalo ekseni uma bephuma kuyo-order irobot imalivala amaveni lawo bayifaka ngemumva emavenini impahla bese kuba khona esikucaphunayo-ke emavenini-ke lapho ethu sihambe siyodayisa uthi ngalelo langa ngaba nebhadi ngoba ngathi ngiyalicaphuna ikhalibhothi isho ukuthi emva kwami ngoba isuke serobotini ilandelana kwakukhona imoto emva kwemoto yayisemva kwaleveni kwakukhona imoto yamaphoyisa eyi-private ngathi ngilicaphuna ikhalibhothi ngisuka ngihamba nalo base ngivalwa kwathi kudilika wona amaphoyisa lawa ngigijimisa ngibamba wawuboshwa kwami. Ukuboshwa kwakho kokuqala lokho? Ukuboshwa kwami kokuqala kodwa ngazange ngihlale ejele isikhathi eside ngoba umnikazi ulokhunjani okuyena ucomplain azange alilandele icala azange attende azange avule icala ngahlala nje u7 days okwabaya u2 weeks ngoba bangishaya ngo7 days reminder ukuthi bayofuna ama-address ngabuyela futhi baphinde bathi remind ngabuyela ngahlala kwathi kulesibili isonto-ke base bengidedela. Kwakunjani ukuboshwa kwakho kokuqala njengoba ungachazela umuntu ongakaze aboshwe? Ukuboshwa kwami kokuqala ngangithukile ngangiqala ukuboshwa nganginalokho nje engihlezi ngibuzo ukuthi emajele kuyahlukumezwana yabo nje ngangumuntu onovalo kodwa ukuthi ngase ngithathe inombolo la ngaphandle iyona nto yafike yangiphilisa ngakwazi ukuthi ngikwazi ukuphila njengala abanye abanenombolo ngangahlukumezeka. Bathi nje inombolo ethathwe ngaphandle isuke ingaphelele ingashayelwa. Ngingasho kanjalo la ngoba ukuboshwa kwami ngangiboshwe eGoli. eGoli inombolo yakhona icishe ihluke kuneyala. eGoli khona inombolo yami igangster eseGoli engekho ngala ingaqilile kakhulu ngala bakhona bambala kodwa basuke beshawe ngama-draft besuka khona koGoli bagcine bephelela ngala. Igangster ukuthiwa yini ama-raftree bayibiza ama-Air Force. Ayikho kakhulu ngala iyona nombolo-ke ngayithatha mina vele umhlaba wabo bona bathini bathi umhlaba wabo ungaphandle. Ibona babuse Africa nendlela abasho ngayo iyona-ke inombolo engagcina ngiyithatha la ngaphandle ngiboshwa nje base ngithathe yona vele-ke emajele aseGoli kugcwele wona ama-raftree ama-Air Force ingakho ngakwazi ukufike ngiphefumule ejele ngiphile nje kahle. Umbuzo wami yini leyo ikwenza ukuthi uzothatha inombolo? Ukuthatha inombolo kwami kwasuka ngisuka e-primary nge-high school. Through e-high school wena mfethu kwase e-high school kwagcwele yona-ke le gangster ama-raftree nama-RAF4 nama-26 yabo leyo nto leyo bongayishaya inombolo wawumuntu othatheka kancane wena mfethu uwumuntu nje onganakeki bekwazi ukwenza noma yini abafuna ukuyenza kuyona uxhaphazeka yabo leyo nto shuthi umuntu nje engathini awukho entweni wena yabo leyo nto leyo nami ngase ngingena kanjalo-ke kwinombolo ngobani ngilandela futhi abangane engangikhula nabo bonke base beyithathile kuyimina ngedosela ngagcina ngingena kanjalo iyona nto eyagcina futhi ngiholele ekuthenini ngingene nasezidakamizweni ukulandela abangane. Ukushaywa kwenombolo ezikoleni kungaba namthelela muni ekuphazamiseni nezingane ezinesifiso zokuthi zibe nekusasa elihle ngoba phela ukuthatha inombolo kokuqala kusho ukuthi phela inombolo ayishawe ejele usuke ufuna ukuba protected ejele kushuthi vele already nje wena usunalo ijele ekhanda lakho already ukuthi hayi mangifika ejele nakhe ngizokwenza kukhona ingane lapha engathathe inombolo eze ngokufunda kushayisana kanjani lezi zinto lapha esikoleni phakathi akunawo umthelelo ongagcina mhlawumbe kulimaza nengane ezofunda ngempela?
kuyayilimaza kakhulu. Yini ongamele yenziwe abazali noma othisha ukuthi isihlava esinjengaleso sigwemeke mawucabanga wena njengomuntu ophakathi futhi onempilo manje esemgaqweni ngenxa yayo leyo nto leyo? Ngicabangayo mina ngingagwema yonke lento ukuthi kube khona ama-activity yona mfethu angakhipha iy'ngane busy. Yabo leyo nto leyo zingakwazi ukuthi igcine seyifuna ukulandela inombolo yabo izinto ey'ngalungile. Ngingathi ngikwazo yami ngoba manje into ey'nkinga isigcwele already inombolo ey'koleni and uma ungayishaya inombolo usuke umuntu nje mfethu ongena valid. Ngisho amathekeni manje asethanda bona abantu abashaya inombolo. Uma ungashaya inombolo and usuke useless nje esikoleni. Yabo leyo nto leyo. Ngoku-experience yakho khona umfundi njengamanje uzolalela lento oyibonayo yenzeka esikoleni, engathini advice yakho kuyena? Ngingathi mina akabekezele, angafuni ukulandela ngoba izombulalela ikusasa. Uma ngizothata inombolo ayikho into esazokulungela ngoba manje ekhanda lakho sekuduma yona inombolo, i-gangsterism futhi khona la kwi-gangsterism hayi ukuthi imnandi ngoba bake basho nakuthi imnandi buhlungu. Yayizwa leyo nto. Khona izinto okuke ungathanda ukuzenza kodwa throw inombolo ugcina uphoqeleka ukuthi uyenze ungathandi. Okunye khona abake bagcine besiyeka isikole throw yona inombolo. Sitho ukuthi khona la ihlukumezeka khona bayacela inombolo sho ukuthi akakwazi ukubamba fast. Khona inombolweni bathini bathi kuliwa kanye, uma bethi liwa kanye bachaza ukuthi into utshelwa kanye. Emva lokho kumele ubuso uyibambile. Njoba ngizokutshela manje ngikutshele kanye into mase ngiyakubuza ngesonto elizayo kumele leyo nto ihlezi isekhanda lakho. Uma usuyikhohliwe thiwa kwehlana isigwebo. Yabo abanye ugcine nawe ungasakwazi ukumele ugcine usubalekela ngisho isikole otroyeni uthi ngisaba ukuthi bazofike bangicela kungabuyi lutho ngishawa. Ngidilikele noma ngithathelwe something yami engiyithandayo oyini inombolo ngoba ithini inombolo ethi awunakho kwakho konke okwethu. Yabo sho ukuthi into yami eyakho okwami okwakho. Izwa leyo nto leyo. Ingakho abanye begcine besibalekela isikole ngobani ayikho mnandi inombolo. Ngeke ngithi mnandi, imnandi buhlungu. Yona imnandi ngoba iyakuprotecta kwezinye izinto. Kodwa nje kokunye iyakuhlukumeza futhi hayi kancane kakhulu. So labantu lezi ngane ihamba i4 manje imiso 6 imiso 7 yini kumele yenziwe uthisha ukugwema lokho ukuthi ingane engayishaya inombolo la esikoleni ingagcini ihlukumezeka ihlukunyezwa ilezi ezithi ishaya inombolo imsangana? Ngokucabanga kwakho nje ngifuna nje i-idea yakho, angithi wona ikuphazamisile lento, angakaphenduleki, angakezwa kahle. Yini okumele yenziwe othisha ukuvikela lezi ezinye izingane ezizofunda ngempela zona? Ezizofunda ngempela mina ngingakusho ukuthi abazama ukuthi izingane lezi engakayithathi inombolo bayikhiphe distance nalezi eseyishaya inombolo, kube khona izinto abazoyikhipha busy ngabe ukuthi zinganaki lokho laba abashaya inombolo begcina beconfuseka. Abo babe distance nje, kube khona izinto ezizobakhipha busy like isport, ama-extra studies. Yabo leyo nto babe distance nje nabantu abashaya inombolo ngoba obvious laba sebeshaya inombolo ngeke ubafice kuma-extra lessons mhlampe kuma-sport uma ini ngoba bona vele sebenomqondo ukuthini bayigebengu. Yabo leyo nto leyo indaba iseyinto asebeyinakile yini iyona inombolo abayigijimisayo okumayelana nemfundo, i-sport, amathalente, izinto abasaba ngasayinakile lezi engakangeni abazama ukuthi bayiqoqe bayibuyise bazenzise something ezobakhipha busy. Okay,
wena ekuboshweni kwakho mawungaba nje fair kwayikhanda impilo yakho noma kwayibulala kakhulu kwayibulala impilo yami awenabe kwayibulala impilo yami ngobani engawusho ukuthi emva kokuthi ngiboshwe ngibuye nje sengumuntu oshintshile ejele ngingaseyena lo mpumelelo engangiwuyena yabo kanti ngiqala ukuboshwa ngoba ngaboshwa ngisanda ngena kumatra ngangimhlonipha umunye umuntu futhi ngisaba ukwenza into ebhedayo ngumuntu wena mfethu onamahloni kodwa 3 ukuboshwa ngaphuma sengumuntu ongenamahloni okwazi ukwenza noma yini phambi komuntu anti kwakukhona izinto engeke ngikwazi ukuzenza phambi komuntu ngibuye ngishawe yini amahloni uthi ngingayenza kanjani lento phambi kwabantu yebo ngingayenza kanjani lento phambi kodwa 3 ukuboshwa ngibuye sengumuntu nje mfethu osenomqondo ophedayo sengikwazi ukwenza noma yini phambi kwabantu sengingenandaba nomunye umuntu yabo lonto leyo ukuthi uthini wenzani ngisuke angisenandaba naye anti before bengiumuntu onendaba once waqala umuntu ongenandaba ke ukuthi uthini omunye umuntu uthini leyo sekusuke sekubhedile sekubhedile nje ngempilo yakho umuntu ophilayo kumele ube nendaba always ube nendaba ukuthi abantu bathini once waqala wanganandaba nabantu uthi bathini sifile impilo yakho bafo nina bendlondleni nophapha ekhanda singena kabi sesingena phakathi nendawo bafo uma ungasilandisa umfoka bani lo uvelaphi ufunde pha amabanga phansi wafunda pha amabanga aphakeme uphume ekhaya elinjani wena ubumntwana onjani esikoleni ziqala neni izinto ukuphuma esandleni up until zifike la eyikhona namhlanje wabusuhlala emgaqweni mina ngumpumelelo wakamkhizi awugcwabe sebesithi simajombelezana ngazalelwa eGoli ngakhulela eGoli ngikhuliswe umama nobaba ubaba kodwa ongangizali ngasho ukuthi stepfather ubaba ongizalayo angimazi washona ngingakazalwa I think ichaza umama uthi kwasekusele inyanga ukuthi ngibe khona emhlabeni eshisheyi kodwa ke ngoNkulunkulu emuhle wakwazi ukuthi angiphe umunye ubaba ozongithanda ngikhulise futhi yayizwa lonto le ngoba ngenqamba amanga ungikhulisile ungithandile bengikhethisa ezingane yakhe ngoba nami ngize ngatshelwa ngoba singitshelwa ngomlomo ukuthi akuyena ubaba ozalayo kodwa izenzo zakhe mina ngikhula bengiwumuntu nje obaba ongizalayo indlela ayebengithanda ngayo ayikho into ade engangenzeli yona wayisimo ukuthi true ngene edakamizweni ngiyamphoqa waqala lapho wena wawumuntu ukhodula inyawo ukhombisa ukuthi hayi kahle angiyena ubaba wakho okuzalayo kodwa nje ukwenze lokho imina true idakamizwa nokumhlukumeza ngendlela ade sengimhlukumeza ngayo sengene edakamizweni ngibuye ngithatha izinto zakhe ngimtshontshele izinto zakhe kodwa nje yena mfethu ungikhulisile sukela ngimncane wangifaka esikoleni ayikho into ade engangenzeli yona mangidinga ungifundisile esikoleni bengingane nje ngisa primary ngifunda bengikhera njengezinye izingane ngigqoka njengezinye izingane kungekho ngikuselayo ngiphume ekhaya right njengezinye izingane true yena ubaba uma bengasebenzi usebenza yena yena ongikhulisayo bengilala ngidlile ngivuke ngidlile kungekho ngikuswelayo njengezinye izingane ezinobaba elokushini ukukhula kwami ube njalo ngafunda iprimary khona eGoli primary ngifunde kuyona ngafunda eNkabinde primary ngaqale ngafunda eMbela first year second day savalwa leso sikolo ngamuvela eNkabinde ngafunda khona ke ngaqhubeka khona until ngaze ngafika kalokho njani nga4 ku grade 6 loyo
ngase ngimuva ke ngisuke enkabinde ngiye ePenville Primary ngiyofunda abane u5 ngasuka ke ka5 ngase ngiyofunda high school ila kwaqala khona inkinga sengena high school la ngaqala khona ke ngafica kushawa inombolo ezikoleni bonke abangani bami engangifunda nabo basebengenile already kuyona lento le ngabona ngumuntu osalayo nami entweni yabo sengingenamngani sengumuntu ophila ngedwa ngagcina nami ngibalandela ekubalandeleni kwami kanti la seqala khona inkinga ezwa ngaqala ke qaleni kwami ukubhema ugwayi insango ubhema insango sibhema ugwayi sishaya inombolo sikushayeni kwethu inombolo sigcina sibhanka amaklasi kuba khona isiphuma sithi sesikoleni sigcine singayile esikoleni sivalele endlini thizeni sibhema insango sishaya inombolo ezogcineni kunye igcine ukuthi hambe khona kuthigcine izolo kuthiwa kuzohlangana umkhosi igcine ngibalekela ukuthini angiye esikoleni namhlanje eTroyini khona umkhosi ozohlangana kuzocelwa inombolo khona ke lapho kwakukhona abafana abangafunda sebebadala abangenile ezidakamizweni abakade beke bafika esikolweni yabo utho ukuthi bazosicela inombolo bagcine besithathela izinto zethu yabo leyo nto leyo besithathela izinto zakho uyashawa Troyini inombolo ngobani kuthiwa akukho kwakho yayizwa leyo nto leyo ngagcina ngiend up sesingena ke phi ewunge ukuthiwa yini inyawupe inyawupe egoli sangena kwinyawupe nakhona engeneni kwinyawupe singena sibhenyiswa ibona laba abaqhamuka ngaphandle thina sitshele ukuthi hayi sizabhema insango kanti sesigoqela kodwa manje sizwe ukuthi ayibo logwayi sobheme namhlanje nozwile ukuthi umnandi kanjani wahluka kunalo wayilokhu njani wayizolwe ungishayile logwayi wanamhlanje yabo sigcine sibuyela khona silokho sibuyela njalo uma siphuma esikoleni uthi hayi afethu logwayi wayizolo staff sayizolo yabo la waqala khona ke sesiqala sesigula sesishawa ilento okuthiwa yini uarrest kwayimali la besicacisela khona uthi hayibo madoda kumele niphantele phela iyabiza lento yayizwa leyo nto la kwavela khona ukuthi kahle kahle sesingene kuphi sesingene kulesidakamizwa okuthiwa inyawupe yayizwa leyo nto leyo ungeneni kwethu kwinyawupe ke aqala ke manje sekumele siyiphantele asaye esikoleni sibhanka amaklasi siyazama ukuphanta sijontshele ezinye izingane khona la esikoleni yayizwa leyo nto leyo ezinye izingane esezifunda kabuhlungu true ungena kwethu ezidakamizweni nani nenombolo yabo sesiyahlukumeza true lokho kuhlukumeza semngani ngokuthi ngeke akwenze lutho ngoba sibaningi thina sishaya inombolo and ekubeni baningi kwethu sithini sithi touch one touch all yayizwa leyo nto leyo ezinye izingane igcine ziphazamiseke efundeni zethu true efundeni zazo true thina esesivele silimazile empilweni yayizwa leyo nto leyo ngangena kanjalo ke ezidakamizweni ke umndeni wami ungithanda wazama ngawo wonke amandla ukuthi uzama ukungikhipha ezidakamizweni naye ubaba lo ngikhulisile yayizwa abazama ukungikhipha abangithengela amamethadone ngiphuza imethadone lezo nsukwana ezibili ezintathu ngoba ngisanomqondo ukuthi le uthi hayi ayikakangimazi ngangakaboni ulokhu ubungozi bayo nokulimazwa kwayo ngaleyo ndlela ukuthi lento inkinga angisayibonela nje idrugs engalibhema ngingabi nankinga yabo ingazi isiphetho salo ukuthi sizogcina siphi ngoba kwangakandi kanje ukuthi ingane ihlale emgaqweni sibone ukuthi hayi amaphara ngcola kanje ayantshontsha yabo leyo nto leyo wakuseyinto nje enganakekile yabo siyithatha nje ukuthi hayi kufana nokubhema insango hayi bazama ngithela amadodeni ngangiphuza lolo suku ngidayise lo munye kodwa bangaphela amandla ke baqhubeka nokuthi bazame imizamo
bangisusa kephi eGoli. Yeah. eGoli ngibheme unyaka owodwa ngihlala khona uba ngiqala ukubhema inyawupe ngifike high school ngisafunda bani u5 ulokhu njani u6 uku grade 8 ngiqala ukubhema inyawupe bangisusa bangisaphi eMpumalanga. Yeah. eMpumalanga kuhlala ilokhu njani iwele likama uma uyiwele ongizalayo uhlala iwele lakhe kuyindawo esemafama lapha engathi amakhaya yilokhu njani indaba zama drugs zenombolo into engekho. Yeah. Yabo ngafike ngahlala khona ngamuvela khona ngayofunda khona ubani u7 ngisuka kephi ngisuka ka6 eGoli. Yeah. Ngoba ngenhlanhla noNkulunkulu ngangakaqhili kakhulu edamizweni ngakwazi ukuthi ngifight ngipass. Yeah. Ngaphasela ubani u7 ngiphasela u7 ngase ngimuva ngeMpumalanga. eMpumalanga ila ngafike ngahlala khona newele lama ngafike futhi ngahlala izikho lezinto zenombolo azikho indaba zama drugs abafana bakhona nje kuba abafana abayidlalela ibhola abaningi abafana bayigidela ingoma bashaya ingoma. Yabo ngoba ngishaya ingane zakho maya ikuzalayo zewelela zishayela ingoma ngafika nami ngalandela yona ingoma through ukuthi ke vele emqondweni senginalo mqondo ukuthi vele ngase ngibhema ugwayi ngibhema insango kanti iwelela mali ithandi leyo nto yabo. Yeah. Ukuthi ngibhema insango kwagcina kukhona izingane khona la esikoleni esengifunda kusona ekade right zathanda adoptane istyle sami ukuthi ngibhema ugwayi ngibhema insango yabo sagcina ilandela mina sagcina siba yihlanzane sibhemayo ugwayi kade ngifice bengekho ababhema ugwayi nensango agcina siba yihlanzane nothisha bagcina becomplain ukuthi hayi ngeke lo mfana osanda kufika ngathi ufika nezinkinga. Yabo lento egcina kubizwa iwele lamana lifike lizobekelwa ama complain ukuthi hayi umfana simfica nogwayi simfica nokuthi yabo usenze ukuthi yabo lonto le sekinalo mqondo vele ukuthi sengonakele emqondweni sengibuye ngithi ngisho ingane ibeka into yayo kabi ngigcine ngiyintshontsha nginesandla. Yabo lonto le egcina kungena ama complain kwaphela kwathi makuphela unyaka newele lamala atheni lathayi ngiyabonga yabo etshela uma uthi ayiseli right vele nasesikoleni ba complain abathi hayi bayabonga mina. Uma wangaphela moya ke wangithethisa wayesezama umzamo wathi hayi ngeke ngikubuyisele eGoli. Yabo. Yeah. Ngizozama ukuthi uhambe uyofunda phi uyofunda uyohlala eHammersdale eThekwini esihogweni esinye ngoba nale ioledi lase limuva ngalo nyaka engasuka ngale eGoli nalo la muva leza la eHammersdale lalithola vele indawo dala kwaku 2000 and something lithola indawo ukuthi lo ndawo kuhlala umalume kuyona wewafaka u2 room wahlala umalume wathi ngoba singene edamizweni selifuna nokushintsha indawo ioledi labuya ke kwindawo yalo njoba ngesempumalanga labelakha ngala. Yabo lakha ngilasile ngisusa nje eMpumalanga ngifika ngala vele selakhile umuzi sesingala kwasamuva sonke ke sezangala naye ubaba. Yabo lo ngoba kumana sibathathu umfana omdala ongasekho emhlabeni kube intombazane phakathi nendawo bese kuba yimina ogcina. Ngoba sibathathu laba bawu2 bazalwa ubaba oyedwa nayo ngasekho emhlabeni bese kuba yimina ke nami ngizalwa ubaba wami ngedwa nayo ngasekho emhlabeni. So bathathu sikhuliswe uyena lo baba lo esithanda. Kodwa laba babili bakhule behlalaphi behlala eMaritzburg kukhokho mina nje ngikhule ngihlala nabo babili kumani ubaba.
yabo eGoli kuyimina abafocusing mina nabo bebebanaka ngendlela ababanaka ngayo kodwa nje ingane ulo baba deyithatha njengengane yakhe emina ngoba kanayo enye ingane bekuyimina nje kade ngingane yakhe samuva ke sonke sezaphi seze Hammersdale eHammersdale ngafika ngazofunda abani ngazofunda ulokhu njani ngazofunda u8 ugrade 10 yeah qala kugrade ngazofunda grade 10 uJanuary February ngakingane right ephethe kahle until ngibone ukuthi hayi ikhona nalento lena naleli drugs ade ngilibhema izwa lento ngigcina ngiskema nabangani ngoba ngangingenabangani ngifika kodwa igcineni abangani bokuqala engabathola kwaba yibona abangani laba ababhema idakamizwa yeah ngagcina ngibuyela kanjalo ke kwenyawo okwekubizwa ngani ngala ibizwa ngewunga ngaqala ngabhema ewunga yila yaqala khona ke impilo yami ukubheda kakhulu ngoba ngase ngitshontsha elingane esikoleni ngikwazi ngisho ukutshontsela uthisha ngibhanka amaklasi vele la ngiphantwa khona yila eduze eceleni kwesikole ngiyaphuma ngiyophanta ibreak ngebreak isango lalivulwa esikolweni nihambe niyothenga ngaphandle isitolo sila kaMcoyi yeah ubox ula eduze kwesikole nithenge mase niyabuya mina ngangiba ukuphuma ngebreak angisabuyi njalo hey njalo ukuphuma ngebreak angisabuyi ngiyozama imali okuphanda ukuthi ngikwazi ukubhema every day angisabuyi neza ngitshontshela izingane ngitshontshela othisha until waze kwathi sekuwa September ngatshontshela uthisha ngagcina ngibizelwa amaphoyisa ngabaleka lokho ila ngayeka khona isikole ngiphinde ngibuyele esikoleni kwenza yami manje uphuma ekhaya uzogcina usuhlala emgaqweni kanje ukufika emgaqweni kwami kanjena ngifike kanjani nakhona ngifikiswa yini ukuthi sengibahlukumezile abazali ngale ndlela ukuthi umzali umhlukumeze azakhiphe inyembezi akhali inyembezi nami ngigcina kufika kabuhlungu kumina lokho ngisho ubaba ongikhulisile ngimazi ukuthi uyangithanda agcine ekhipha amazwi ukuthini ukuthi akasangifuni la kwakhe yabo kodwa ayikushoni kwakhe wayengasho ukuthi uyangixosha kodwa nje wayeseshiswe yini ukudina nanempilo esengimphilisa yona ukuthi useyahlukumezeka nami ngagcina ngibone ukuthi hayi ngeke ukuzama ukuthi ngibaphumuze abazali ngigweme ukuhlukumeza abazali angizami ukuyozama ukuphila emgaqweni yabo akhona ukufika kwami la ngangifika ngitshela ukuthi ngizozama ukuthi ngidayise lokho kudayisayo ngoba ngibona abanye beke badayisa ama-earphone ba-order ama-headset ikhwama yabo ngafika ngumuntu oyitshela ukuthi uzokwenza njalo ukuthi ngiya-order ngiyadayisa ntambama ngishithatha isitimela sokugcina ngibuyele emuva yabo njalo ngizokwenza njalo kodwa through idamizwa kwangenzeka ngadayisa lelo suku olulodwa lezo insuku ezimbili ngabuyela kanye okwesibili azange ngiphinde ngibuyele ngase ngilala khona yes ngafika kanjalo ke emgaqweni ukulala kwakho oqala nje emgaqweni kwakunjani mangitshela umuntu ongaze zelale phandle right ukulala kwami kokuqala emgaqweni kwakunzima ngoba nje azangikhumbula ukuthi kwake kwafika ubuthongo ngalolo suku azange kufike ubuthongo kwaze ngibhekile anginangubo angazi umuntu la emgaqweni yes anginayo indawo yokulala engathi hayi nakho mina ngilala la ngahlala nje la engahlala khona phambi kwesitolo waze kwazi yini esukiringa ekhanda lakho lapho wasekuringa ekhanda lami wasekuringa ukuthi ngifisa ukubuyela ekhaya ngifisa ukubuyela ekhaya ngikhumbule ekhaya ke manje ngikhumbule ekhaya kodwa kwathi kusa ngazama ukuphanda ngendlela engangiphanda ngayo ngiphanda nginokuthini ukuthi hayi
ngizophanta ngihambe ngiyobhema ngibuye ngiphante mangidule ngizobe sengiyiphanta okwesibili ngiyagibela ngiyahamba kodwa kwangenzeka futhi ngaqhubeka ngabhema ngaphanta okwesibili ngabhema kwaze kwashaya isikhathi sokuthi kumele kuyolalwa futhi la ngahlangana khona nomfane engimaziyo ngale elokishini awu ngase ngimchazela isimo ukuthi ayingeke vethi ngishawa indawo ukulala kanje wathi ayasambe siyolala wafika ngilalisa la elala khona ngangena njalo kwakujwayela kwami ngase ngivuka ekseni ngihamba naye angiphante ngiyaphante la ephanta khona yabo ajwayela kanjalo ke ethi ngijwayezwa uyena ngifake endaweni zakhe aphanta kuzona ngiphante naye wazi ukuthi nami ngiyaphuma ngiyayimela vele sengijwayele ukuthi ayisho la kuhlanganiswa kanje uphantwa kanje kwaze kwayileso sikhathi ukuthi ayisengiyajwayela so usuhlala emgaqweni manje ulele emgaqweni ukudla kwakho kokuqala emgqonyeni kwakuthatha isikhathi esikanani ugcina udla khona ubona hayi kusekhaya la wangithatha about 2 days 3 days ngakhona indlala indlala egcina ukuphoqa ukuthi ugcina ungene emgqomeni udla ngoba kuyalanjwa la emgaqweni siyalamba siyabafethu ngoba akukho la singathola khona ukudla nemali esiyitholayo thina sihlezi sicabanga ukuthini sicabanga i-drugs asicabanga ukuthi ayimele ngithenge ukudla ngicabangane kusuke kudume ekhanda lami nje ukuthi kumele ngibheme every day lishona usuku likusa ukuhlwa ngicabanga into eyodwa i-drugs ukudla angicabanga ukuthi kumele ngikuthenge kodwa at the same time indlala iyangishaya imkhuba ye-drugs yilapho ukuthi ngisho ulambile iphethe imali kodwa awekho ucabanga ukuthenga ukudla uzoncamelane ukuthi hayi ubona umuntu elahla ukudla emgqomeni ugijima uyokhipha wona udle kona ela waqala khona ukuthi ngidle emgqomeni ngingabi namahlo njengoba sengishilo ngade ngishilo ukuthi ezinye izinto zishintshe ngiyitshela ukuthi ngicine ngingasenandaba nomunye umuntu ukuthi uthini ukuthi wenzani uthini ngikwazi ukukhipha ukudla phambi kwakhe ngidle phambi kwakhe into ekade ngeke ngiyenze kuthiwa angingenanga ezidakamizweni kusuke sekwenze njani mase kuthiwa abanye abantu besilisa bagcina sebelalwa ngisho abanye abantu besilisa ngenxa ukuthi basezidakamizweni wona lapho ngeke ngifakaze kakhulu ngoba angikaze ngiqondane nesimo esikanjalo kodwa seke wakhona umuntu ofikayo kumina approach ngaleyo nto leyo ecela ukuthi sihambe siyowenza leyo nto leyo ngoba wafika ngihleli yabo nami ukuhlala kwami ngihleli ngisho umuntu odlula uyabona ukuthi hayi lengane isenkingeni yabo khona inkinga ekuyona either idinga imali noma ilambile yabo leyo nto leyo muntu ke wasebenzisa lelo thuba ukubona ukuthi hayi ngiswele ngisenkingeni wayesesondela kumina yabo nakhona umuntu ongambuka umethembo ukuthi hayi ubhuti oright lo yabo oqondile yabo wafika wacela undoda kunjani hayi ngiyaphila awu ethu abo umuntu nje ongikhulumisa ukuthi bethu awolova ngiyakubona senkingeni yithini ngiyakuphante nje hayi akuphante kuyabheda namhlanje athi awuzwa kwena bakaze bakutshela ukuthi enye indlela ukuphanta la eThekwini kuphantwa kanjani ngibuza ukuthi akuphantwa kanjani enye indlela athi abakaze nje bakutshela ungaqamba manga bake bakuthini ngithi hayi angikaze bangitshela wathi nje wena ukaze nje uthinteke mfethu ngithinteke kanjani athi hayi usuqamba manga mfethu oqala kuyafana ngisho singayenza lento angeke kubhaliwe ngeke akekho uzokubona ukuthi wena uphuma ukuyowenzani futhi wesibili into okumnandi ngayo awumithi wena
hey yabo ngiqale lapho hawu angimithi ngibona ukuthi hayi lo muntu kahle inkulumo yakhe iqonde ekuthenini ukuthi ufuna siyolalana kahle yabo kodwa ngokuthi kwakuyinto engingayimisele ngaye ngasheshe ngamchitha athi ayingeke futhi angifiki nje kulezo zinto angiyenzi nje leyo nto mina. Uma usubuza abanyoza kwenu bathi why labantu laba benze lento cause ba approach abantu abahlala emgaqweni usuke ufuna ukwenzani yini inhloso yakhe ekugcineni ngoba kuyenzeka impela lento ayishoyo uqinisile kuyenzeka bathenga abantu okuyibona ababhema idakamizwa besilisa belale nabo umuntu ophuma endlini ngathi mangitshela abantu kulokhu einkundleni zokuxhumana kwathi hayi uyahlanya professor ubani ongathenga iphara linuka kanje leyo nto iyenzeka ngiyajabula ukuthi namuhla uyayifakaza uma senibuzana noza kwenu yini abasuke beyifuna hey awu ngiqamba amanga ngoba ngikaze ngiqile kuyona lo nkulumo yangicika nje ngizwa ngalolo suku ngoba sengikuba khona ingiqoqelayo lo ngihamba naye yabo wayesesho ukuthi hayi indlela lova abanye asebephanda ngayo yabo leyo nto leyo ukuthi badayisele abantu badayisela abantu bahambe bayolala naye umuntu amuphe leyo mali amuphayo yabo leyo kodwa umsuka wayo angazi kodwa ke futhi manje ngakolunye uhlangothi ungamtshela umuntu osekhaya ukuthi izidakamizwa zihambe zize zikubeke kusiphi isimo because izidakamizwa zonke lezi uyazi ukuthi vele into osukuyidinga izidakamizwa vele umthelela wayo lento isuka phe idakamizweni ukuthi umuntu usuke efuna leyo mali ukuthi akwazi ukuthola zona izidakamizwa ingakho ekwazi ukuthi egcine ekwazi ukuthi alale nomunye umfana through ini udinga imali yani ukuyothenga zona izidakamizwa hayi ukushintsha impilo yakhe hayi ukushintsha impilo yakhe hayi ukuthenga ukudla uyothenga izidakamizwa. Okay bafu kunento encane lapha engikubhalele yona phansi imibuzo ngesikhathi ade ukhuluma bafu uthe wafika kwesinye isikole wafica kuphilwa isiZulu kunezinto ezenziwayo kulesikole njengokugida ingoma ukucula abafana abadlala ibhola bengekho ezidakamizweni ukufika kwakho kwagcina sekuneqeqebana elagcina selibhema ngenxa ukuthi kukhona wena kulesi sikole yini okumele yenziwe othisha uma kunomfundi omusha ofikayo ukugwema ukuthi kugcina kungena umfundi oyisihlava oxoshwe eThekwini waxoshwe eGoli ozofika azophazamisa i-concentration noma inqubomgomo yesikole yini okumele othisha beyibheke ngomfundi mayefika engasho ukuthi othisha into akumele bayibheke kumfundi mayefika kumele babheke babenze i-research ngaye lo mfundi ukuthi usuka phi kanjani ukuzabe la yezwa leyo nto leyo kufonelwe nesikole lesaphuma kusona nesikole aphuma kusona ababuze ngayo ukuthi na umfundi okanje la uthi usuka kuleso sikole besicela ukwazi ukuthi ebeyiphethe kanjani esikoleni ebewumfundi onjani yizwa leyo nto leyo ukuze begweme ukuthini ukuthi ezinye ingane igcine iphazamiseke bathole leyo information ukuze bazi ukuthi bayakwazi yini ukumfaka umfundi esikoleni noma abakwazi ukumthatha i-research ebalulekile ukuthi bazi ukuthi usuka phi kanjani. I think akumele kube umsebenzi kathisha omkhulu kumele kuqashwe umuntu like okuzoba specifically for ukuthi asebenze lento abafundi nje ukuthi eze ukuthi okay uyafika lo mfundi uvelaphi uxoshwe yini afonele izikole yonke lento akafundisi lo muntu akalona ikhekha just nje ukwenza research ngabafundi abafika ngokwenza research nje ngabafundi abafikayo abasho ukuthi baxoshwe yini basuka kusona bafo uthe abazali bakho bakuzame konke okusemandleni ukukhipha izidakamizweni ngokubuka kwami kwase ku late ngoba osusewungene abakubambanga entsangweni abakubambanga egwayini bazokubona ngoba usubhema iwunga nakhona sebebona ngani ngeinkingo ohlangabezana nazo ngomjongo yini okumele yenziwe abazali ukugwema ukuthi azabone ngoba ingane mhlawumbe sekuthiwa iyaboshwa noma kuthiwa isintshontshelwe isishawa umphakathi ukuthi seyidakamizweni kumele benze njani ukuthola eli ukuze bezosheshe isihlava besinqanda
engakusho ukuthi abazali into abangazama ukuyenza abazame ukuthi baxhumane nezingane zabo yeah bakhe ubudlelwano obuqinile nezingane zabo yena mfethu ingane yakho umzali ayazi bazame nje ngathini ukubonda nezingane zabo njalo every day umzali kube khona nje isikhathi aziphasona ukuthi namhla isikhathi esiwukuthi ngiyahlala nengane yami phansi siyakhuluma okuyiphatha kabi nokuyiphatha kahle siyafunda siyancedisana ezifundweni yabo ukuze ezokwazi ukuqaphela yabo ukuthi ayingeke mase kukhona ungahambi kahle ashesha kubona ngoba mawuqhelelene nayo ukuthi nje ekseni yavuka esikoleni yabuya mase ngibuyile iwasha lelo shirt iyaphuma iyahamba uyinake ukuthi yenzani kanjani kumele aqinise ekuthenini uyabonda yonke into eyenzayo ingane yayo uyanotice ukuthi yenzani kanjani ukuze asheshe ukuyibamba ngisho sekuthiwa kwenzeke ikhona okwrong esikwenza bafo ududane nabangani ungene ezidakamizweni wa adopt isitayela sabangani wafuna ukuvunywa nabangani abavunyiwe ungathini kumuntu osadudana nabangani noma ofisa ukwenza izinto ezifana nezenziwa abangani ngeke ngimlahlekise engakusho kuyena ngingathi ngiyamcela ayikho into ekuthiwa umngani umngani uyakwazi ukumosha ikusasa lakho uma uzothi uphika nomngani ikusasa lakho liyafa liphela wena kuzama nje uconcentrate ekuthenini uphila impilo yakho unake into oyenzayo ifundo unganaka abangani umngani uyakulahlekisa and uyakubulalisa at the same time into ekuthiwa umngani nje ayikho umngani wakho abazali bakho nosisi bakho ibona abangani bakho beqiniso bafo uthe ekukhuleni kwakho ukhuliswa ubaba ongakuzali stepfather kodwa lokho nolodo usuku ongathi weke wenza into wabona ukuthi cha lokhu wenziswa ukuthi akangizali ubekuthanda ngenhliziyo yakhe emhlophe ungathina amadodeni akhulisa izingane angazizali ngeqiniso njengoba kukhuliswa wena ngingaphakamisa nje ukuthi ngiwabonge ngithi aqhubeke nalokho abakwenzayo kuhle kakhulu ngoba nami ngikwazi through mina umuntu ade ngikhulisa indlela ade ngiphethe ngayo ukuthi yebe ngiphethe kanjani abaqhubeke nokukhulisa ingane kahle ngendlela abayikhulisa into enhle le abayenzayo ngaphamisa nje ukubabonga ukuhlangana nomuntu owayekwazi usule kusimo okusona kuyekuthini kuwe ukuhlangana nomuntu owayengazi right udlala ibhola khulu udlala ibhola enanethemba ngawo ukuthi mhlawumbe uyogcina kubona ko TV kuyekuthini mina ngike ngiphatheke kabuhlungu ngifise ngisho umgodo okucasha engazi nokuthi ngingambhekelwa ubani kulesimo esengikusona ukuthi uzothini indlela esengiyona ebe umuntu ebengazi ngimuntu oright engazi ukuthi ngumuntu oqotho kanjani umuntu othandayo kodwa indlela esengiyona manje ngike ngifise ngisho ukubaleka mangathi uyaqhamuka ngiqondana naye ngiswela ngishamazi ngisho uqondana naye angiboni ukuthi ngikanaso isibindi sokuthi ngibhekane naye unayo ingane anginayo yini esingayenza ukuqeda izidakamizwa njengesizwe esingayenza ukuqeda izidakamizwa njengesizwe into engasho ukuthi singazama ukuyenza kuqedene izidakamizwa wona akulula ukuthi singayiqeda izidakamizwa kodwa nje engingakunxusa ekugwemeni ukuthi intsha igcine ingene ezidakamizweni
asizama ukwenza ama-activities emalokishini into ezokhipha intsha busy ngoba nakho ukuthi kingabi khona izinto ezikhipha intsha busy kuyaholela ekutheni nje igcina ingene endapha kuyitakamizwa kanti kuthiwa nje kuyaqikelelwa ukuthi asikho isport esingekho esidlalwayo lokishini ayikho ilokhu ama-activities angekho ukucula abathanda ukucula kuba khona ama-groups okucula ama-section ukuthi hayi abe-gospel abathanda ukucula ikhwaya abathanda ukushaya indlamu ingoma yabo leyo nto abebhola i-sport abathanda ukudlala i-rugby yabo abathanda ukudlala i-cricket yabo leyo nto leyo kungagwemeka ukuthi intsha ingene ey'dakamizweni abathanda ukufunda kube nama-lessons ukuthi hhayi ama-studies kuyafundwa yabo abathanda ukushaya iy'nkondlo kanjalo ngoba asithandi into eyodwa sisonke yabo leyo nto leyo kuyenzeka ukuthi elokishini kudlalwe ibhola kakhulu yabo leyo nto leyo kukhona intsha engathanda ukudlala ibhola ezaziyo ukuthi ibhola angilazi yabo akukho okunye okwenziwayo ngaphandle kwebhola elokishini lowo muntu ongalithandi ibhola ugcine enza izinto ezirong ngoba ayikho into angakwazi ukuyikhipha busy ngayo yabo kanti uma ngathiwa ayikho into engenziwa nje mfethu elokishini yonke into yenziwa ngoba sithanda into efanayo sisonke nalo othanda okunye nawe akuthandayo kuyenziwa nalo wakhe kuyenziwa yabo ukuthi akuweke kwabalulu ukuthi sigcine singena ey'dakamizweni kungagwemeka noma ngeke kwaphela kodwa lingehla kakhulu izinga lokuthi singene ey'dakamizweni ngoba kungakhona into oyikhipha busy ngayo futhi okuyinto oyithandayo ngoba kuzobe kukhona izinto ezihlukahlukene nawe uzoya kulokho okuthandayo ukuthi hayi mina ngithanda ukudlala i-rugby ukudlala i-rugby kuya ekuthini kuwe uma ubona umuntu omusha engene ey'dakamizweni ofika nje ngoba nje ngiwuprofessor ngiphila kanje ungibona ukuthi ngisawuclever ngiyafika ngiyahamba ngisaqala kuya ekuthini kuwe ngiphatheke kabuhlungu kakhulu iphatheka kabuhlungu kakhulu ngoba ngisuke sengibona ngazi futhi ukuthi njoba engene ey'dakamizweni selifile ikusasa lakhe ayikho into ayophinda ilunge empilweni yakhe impilo yakhe sukela manje nje obeqala ukungena ey'dakamizweni esiyimpilo esimili nomphelo yabo ingakho ngithanda ukuthi mangiqondanile naye umuntu oqala ukungena ey'dakamizweni ngiyathanda ukuthi ngiqondane naye ngimiyale ngiyaya kena ngengiqamba ngifike ngimiyale ngimtshele ukuthi abonake le mpilo usuyithatha angeke kusendawo ngalokho izokuqeda ikusasa izokubulalela ikusasa ayikho into yophinda ube yiyona ngize ngimenzele ama-example ngimkhombise ngami ukuthi yabona mina ayikho into eyaphambili engiyenzayo engiqubayela phambili konke kwamamhla ngiqala ukungenaphi ey'dakamizweni njengoba usibona sonke nje ngize ngimkhombise abanye uma ukuthi bakhona ukuthi ababona abanye nabo same thing impilo yabo yafa bengena ey'dakamizweni nawe njengoba usuqala uthi uyangena zama ukwenza ngenye indlela ngoba ayikho into yophinde kulungele ayikho futhi into yophinde kulungele empilweni yakho kuyobe sekuwukuma kwempilo yakho nokufa kwempilo yakho uthini bafo uthini wakuphawula ngokufa kwabantu ey'dakamizweni usuku nosuku iviki neviki alipheli iviki kungafanga umuntu ey'dakamizweni it's either ukwaziwe noma ubulawe yizona ey'dakamizwa noma ushawe abantu ungathini ngalokhu ukuphawula ngezinto ey'njengalazo ezenzeka phambi kwamehleni usuku nosuku izinto ezenzekayo ngempela futhi usuku nosuku khona la emgaqweni bayashona abafethu la ey'dakamizweni bayashona it's either ukugula ikakhulukazi nje abafethu abaningi babulawa yini i-TB yini indawo esihlala kuzona nempilo esiphilayo ilokhu environment nje siphila kuyona la silala khona la kubhenyelwa khona kungcolile
ngisho i-TB nje mfethu into esiphila ngaphansi kwayo abafethu abaningi siyathelelana khona lana i-TB na egcineni emva kwalokho abafethu bangakusukumela ukuthini ukuthi bahambe baye emaklinikhi ngobani njengoba ngisho ukuthi nje iwunga mfethu idakamizwa ayikho enye into okwazi ukuyenza masungene edakamizwa ngisho usubona ukuthi usuyagula kuba nzima ukuthi wenze njani unakekele impilo yakho ukuthi uhambe uye eklinikhi into ozoyisho ukuthi into efike emqondweni uthi ngiye eklinikhi ngisazohlala ngibamba ulayini laphayana ngizophanta nini ngizophuma sengiqalekile kanti kona okubalekile ngawe uyakusukumela kuqala ukuthi uhambe uyonakekela impilo yakho ukuze uqhubeke uphile kodwa kuzokufuna ukukumisa lokho ugijimise kuphile lokho okubhedayo ukuthi kumele uphante uthole imali ingakho ke sigcina sesiholele ekuthenini bayashona abafethu imihla namalanga bafo ufisa ukusizakala ngani yini wena ufisa ukusizakala ngayo empilweni yakho ukusizakala ngayo ngifisa ukusizakala ngayo mina mfethu ukuyeka iwunga kanjani uthule mosho njalo kanjani into ngisho ukuthi ukuyeka iwunga wami mfethu ngingazi ukuzama ukuthola into engingayikhipha busy ngayo kube khona into ezongikhipha busy ngoba sekukaningi ngizama ukuyeka iwunga ngiyayeka futhi iyekeke lawo masonto noma lezo nyanga into egcina ngiholela ekuthenini ngibuyele kuyona ayikho into esuke ngiyenze ngikhipha busy ngiyavuka ekseni ngiyahlala ngibuka leyo TV na ngiyabo ngicine ngiphotheka ngigcine sengithini uthi ngiphume ngishayela ama-out run ama-out engikwazi njengoba ngifike la sengiye umuntu obhema idakamizwa nje la eHamast abantu engibazi abantu ababhemayo abasedakamizweni yabo leyo nto leyo abantu engathi ngiyaphuma ngiyobashayela iround abantu abasedakamizweni iyona into egcina singiholile ekuthenini ngibuyele edakamizweni ngoba ngeke ngilokho ngivakashela umuntu obhema idakamizwa ngimbuke bhema ngingabhemi kukhona lolu suku ngiyogcina nami ngithi uthi ngishaye namhlanje kuphela kanti usuyehlathini kanti sengibuyela kephi ehlathini yayizwa kanti mangathiwa khona into engangikhipha busy yabo this day ngithi masengiyekile thola noma ile office job nyana yabo noma ke ngivolunteer somewhere khona engikwenzayo usuku lonke nje from ekseni until 5 sentambama yabo every day khona nje engikwenzayo from ekseni ntambama engikhipha busy lonto le ngenzani ngingabuyeli ngingacabangi izinto eziningi engibuya kuzona yabo nje ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo hayi uzwakele mfowethu nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndabawulela umuntu omemeza ngathi uyakhalela ukuthi igula likajama lichithekile hawu nina bakampudu bomvu siyabonga mosubuke uzofika la ukuthi sidla amaningi esakeni nina benkayishana kamenzi siyabonga kwesekuhlelo siyabonga nakuwe mfowethu siyabonga mfowethu ukufika lapha uzoqwashisa abantu nempilo yakho ukhulume amagama amakhulu uma uthi wafika kwesinye isikole bephila impilo eqondile kodwa wakwazi ukuthi ufike ushintshe ezinye izingane egcine seyiphila impilo engekho right lokho kuzovusa ukuthi othisha nabo kumele beqaphele kakhulu kunakuqala manje umfundi bezama ukumcheck ukuthi hey uqhamuka lo uqoshwe yini la soka khona ukuze ngagcina kulimala nezinye izingane ngoba isigcino sakho konke abantu abasengozi nakhulu ilaba abancane futhi ibona futhi abangenali idatha lokuthi bebuke lolu hlelo but at least laba abasema-res bayakwazi ukuthi beyibuke ishow ngiyacabanga ukuthi ibona ngakwazi ukuthi basize kodwa kakhulu inkingi lapha ezikoleni e-high school ema-primary ingakho siyasifisa mfowethu ukuthi uma ngempela ngelinye ilanga singathola amandla ke sihambe siyikoleni siyokhuluma nabo umlomo nomlomo besibone simphambi kwabo sibatshela ukuthi no uma uthatha indlela kanje nasi simo ungayigcina ukusona
Angicabangi ukuthi ukhona umuntu ongathi sezwile aphinde futhi ayithole sekuliso simo abekhuzwa ngaso. Ukudela ngokubona ke ugcina usuphelela khona la endlini zokusakaza ze-Mp TV1. Engicabanga ukuthi kusuke seku isigaba leso empilweni yakho ongasifisi ngoba usuku sengikulanda emgaqweni mina. So ngakho bafowethu siyabonga ukuthi nje nizolekelela ekuthenini niqwashise umphakathi ngendlela okumele uyigade ngayo idakamizwa. Ngakho ke bafowethu makuthi uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu lewethamele how I ended up in drugs okuhlelo ngaphansi kwesitebele iMP TV1 lasilanda khona bafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ngezidakamizwa. Lokho suka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi zama imbobo yongena ezidakamizweni sivule ukuphuma. Ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell, ucindezele wakho ibell kuzokubeka amathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu esisiposayo uzothi mawungena phakathi bese kuyitholela isiqephu sangalolu suku. Ngakho ke mina igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabheka umthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi. Ngakho ke mina sangincenga.